Buongiorno and welcome to Papiamentu ABC. Learning Made Easy. I'm Bert. And I'm Shannon. If you watched the previous lesson, you already know how to say your phone number in Papiamentu. In today's lesson, you will learn pronouns. Pronombre. Let's begin with the personal pronouns. Pronombre personal. I, me, ami, ami. But it's commonly abbreviated to me, me. You, abo, abo. Also commonly abbreviated to bo, bo. He, she, e, e. Note that there's no difference between male or female. We, us, nos, nos. You, plural, boso, boso, or bosnan, bosnan. But it's often pronounced bosnan, bosnan. They, them, nan, nan. Let's use the verb to be as an example on how to use the pronouns. In Papiamentu, to be is ta, ta. I am amita, amita. You are abo, ta, abo, ta. He, she, it is eta, eta. We are nos, ta, nos, ta. You all are boso, ta, boso, ta. Or bosnan ta, bosnan ta. They are nang ta, nang ta. To be or not to be, ta of not ta. Let's move on to possessive pronouns. Pronombre possessivo. My, me, me. Your, bo, bo. His or her, su, su. Our, nos, nos. Your, boso, boso. Or bosnan, bosnan. Their, nan, nan. Let's use cell phone as an example to illustrate possessive pronouns. In Papiamentu, cell phone is telefon celular, but it's more common to just say telefon. My phone, mi telefon, mi telefon. Your phone, bo telefon, bo telefon. His, her phone, su telefon, su telefon. Our phone, nos telefon, nos telefon. Their phone, nang telefon, nang telefon. Your phone, your plural, boso telefon, boso telefon. Or bosnan telefon, bosnan telefon. To continue with the possessive pronouns, how would you say the phone is mine? E telefon ta di mi. E telefon ta di mi. The phone is yours. E telefon ta di bo. E telefon ta di bo. The phone is his or hers. E telefon ta di e. But the di, e, you pronounce je. E telefon ta di je. It just sounds better that way. The phone is ours. E telefon ta di nos. E telefon ta di nos. The phone is theirs. E telefon ta di nan. E telefon ta di nan. The phone is yours, plural. E telefon ta di bosnan. E telefon ta di bosnan. E telefon ta di boso.
E telefon tá di boso. Pretty simple, right? Just remember to repeat this lesson a couple of times until you've memorized all the pronouns. And subscribe so you can catch the next lesson. Ciao! See you soon! Papiamentu. Eu te quero que lo tem outro idioma, que lo por igualar de maneira que nós por expressarmos mais de mais outra forma. Papiamentu está dando nós uma oportunidade única para nós por bisa coisa. Dessa maneira tem idioma francês, quando bisa é o idioma mais romântico no mundo. Well, papiamentu é o idioma mais especial no mundo. É especial no sentido que tem assim tanto ingrediente na cabine junto, que cria coisa que hasta hora que está tem intento para eliminar, para poner dispersar o pedinang o idioma do mundo a queda eliminar por motivo de força contra de lo qual que não quer dizer. Pero papiamentu não estava a existir ora que nós tur aí aqui não e nós cria papiamentu aí de tanto força aí que hasta qualquer força que vem contra de para eliminar ela vira mais tanto só, ela vira 3 tipos de papiamento. Esse é especial que dá. You are, no, they, them. Pronombre possessive. My. And don't remember to subscribe. And don't remember to subscribe. Not so simple. Okay,